Gle kako mi prati frajer. Gle ga. Gle ga. Gle ga, gle ga, gle ga. Gle. Daj mu, odi mu hiti neke. Evo ga. Evo. Kaj su šašavi, evo te. Stari, da li ja lažem? Ovoga se najviše bojim. Ovoga se najviše bojim kad ga idem primati, kad su mi dve troce. Snimam, da. Pa evo, solidan, 30 možda koliko je, 7-8 cm, a? Mislim da je negdje, 37-8 cm je, a? Ovo je 20, da, možda 35, tak negdje. O, fora. Znači, na old school, Segijev old school. Znači, pozdrav Segiju.